نوی زیاف جیه لی از بناوی علی شجی تیم ناسکرن طبعا چه دیروکا چه جام بجی چیروکا نوی علی شر نحو جاكو هم كمنا نو دتايوي از استخراج تطبيق قضايا بالديسي لأز زدتر لأوي معمل واني نشتما صالي شيستي حفتي وحتى داز ديرولي بشرا أمشون أوروباي مان زي سويدي وبشتيكو أو مرور الزمان كو تشيبو لسنة ومدى أو مادكو أمبد دهاتن داد بيحكرن بشتي ضربة عسكري أو biz salla ve yühebu zaman aşımı kucarat bizim zaman hep işte bu problemi hukuki ne man işte biz salan diye çunatrame luvala çibu o işte az takavut çibu hafilan haft haş mahluvalet benim o ju salan şimserek ve mekdum haserek zarukan dedim İsveç'e yani jam büyüğe devam geçiyor. سرچاوی من سر امراتی ماموستا زیا جانگو ماموستا علی شیر میوان دیوان میه گلک شاد بوم ماموستا جان ام پی چکی ده سپیک ده باسا خباتین تا ین کرمانجی بکن کو تو کی پرکی دنا برا زراواین بتایبتی زراوای سورانی او کرمانجی ده جناب تا کی پرکیه ام پی چکی بحثا و وان خباتی تبک بله سپاس چه کسان یوسا گوتن از باورم دبه پرکی بچوک پیوندیامı به سورانی را demek derece yani و سال هفته دا کو هم نوکران کردستانی بون پشتا علاقه ما پیوندی ما به کردن زیادتر کردی باشورا کو او بین زیاده بون او گوه تجیبوی به اوا سورانی گوه ما هینه او بو هینه تجیبو به سورانی لسروی پشتی darbe dazde Eylül'ü ku em çüne Avrupa'yı emlur rası evi hatım rası kitabı sorani hatımlı zaten Svedi o kitabı Rusya ki bu hamu jura kitabı sorani ya uşak zedeci ne bu yani vakt naha am bejin minut kari hatta takip ki yani çıkas kitap derken çava derken çehne من وك مرقم بلداجي هبو أو مرق بيش فبر أو كتاب سوراني إيكو كتاب خانة دفروتن كلا جوان ستاندن داس بيكر خواندن وبيشتي من جراماتيكا سوراني أو كتابك صادق باتين عمدي هي كتاب سي زماني يعني جراماتيكا سوراني كرمانجي إنجليزي بيوابايا وكان بكلا جوي استفادة كر بشاد ناف زمان دا هناك قرآن evin Surani hene duna pratikte de yine vacibun والحاصل ما صالح حزار ناصل حشتي بيج حشتي شاشان دز بأويكر دز يعني مش خرا برنامج شكر أو علاقة ما السياسي جيبا بشكوها أو كر يعني جامد عن علاقة خالد أنا جم بيودي خايب السياسة ترى çünkü أم دربة بون يعني ما ينا دربة يعني السياسة ترى مجهول بالوقت بروج بولات تركيا أو يعني أم بيجم شكل زحمته يعني هو كذا كمروا بيدا برا تشكو صاتي حسبه مش خرا برنامج شكر بسرعة خان بقول أف كتاب مثلا كتاب محمد أمين زكي بيك كله كردستان أبي شرفنامة أكو مام حجار والجراندية فارسي والجراندية سوراني أبي كتاب رحمتي قاسم له أو نامة وين دكتوراي كردستان وكرد وب سلوواكي أبي أوريجينال دركتيه وكتاب لسر كمارا محباتي كريم حسامي وكسي وصاكو دركتبون ورومان چند حب لا رومانا جانا جل إبراهيم أحمد ورومانا بيشبرجة وكم بجن رحيم القاضي وتشتي وصام برهف كرن يعني بقى از بخما دوري كا از بخا شخص خا قرار المالي كز برانا بجد بيواويكي بيواوي مدرس بأويكر مدرس أو كتابين كو
hem bejin li Kurdistan'a Türkiye li Bakurê Kurdistanê gelek balkêşin kumrud hem bejin nan roşen bir anda dınav hem bejin halkê da û agadarî servan hindikin lê gelek mühimin. Hem bejin mijarên dîrokê, mijarên dîroka edebî min servan dest hevê kir, dest xebatê kir. û xebat heya niha didûme. Em heta taqet mera hebe em ê bidomînin. Tiştê balkêş, tiştê hêja û ku hebin em ê ew qurbanciya wan latînî amade bikin. Eger behsa meçhetar hat çi berhev kirine çi amade kirine behs pê em dikarin behsa wacib kirin. Belê. Mamoste can, eva demekî dirêj e bi navê Koma Kurmancî komekî wey berfireh heye û bi salaya hûn dixebitin nêzîkî 35 sal e komekî heye. Di heman demê de cenabê we jî nêçîrvaniya peyvan jî dike. Yani ji peyvên ziraetê bigire hetaniyên tibbê û hema di kîjan warî de li sihayê vir dewr de û çi biqefêlin hûn didin hevdû û salê du caran civîna bi navê civîna Kurmancî hûn civînek dikin û hûn van peyvan dikînin hevdû. Ev e ji bo zimanê Kurmancî weke zêr e gelek birûmet e. Dikarî pêçekî behsa van xebatan jî kişkere maxe. Belê xebata Kurmancî belkî kesên beriya min jî behs kiribin 1987 da ev kum ev xebata han yani bingehê hatdanîn ew jî ev pêşniyar û ev nêrînehan jî ji Katalanan hatin. Hinek Katalan parlamenter rêwan Kotîna Parîsê dibine mêvanê Enstitûya Parîsê li wir behsa ziman tê kirin dibêjin ku Rewşanbekî weke awe bû wextê dîktatûriya wê de Franco da zimanê me hat bû qedexe kirin me netkariyam bi zimanê xwe binivîsim biaxivin û me xebateke wiha meşand eger hûn jî bikarin tiştekî wiha bikin em dikarin alîkarî we bikin bi rastî jî alîkarî kirin du civînên destpêkê a Koma Kurmancî Barcelonayê Katalanan ew kirin, Katalanan finanse kirin û bûya we ev xebata han meşiya û kesên ku bejdarê civînê dibin hemû kesên ew in yani wek profesyonel ku vî karê re mijûl binin xwe karin li Ewropayê li çar parçeyê Kurdistanê dijîn lê ev qas sal e yani teqrîben nêzî 34-35 sal e û em vî xebatê didomînin bi vî fedakariyê ew dibe yani bi vî fedakariyê xebat dimeşitê tiştek din ya ez xwazim ew bikim îlave bikim yani gelek kes dibêjin ku Kurd nikarin bi hev re kar bikin Kurd nizanim bi hev re kar bikin nizanim belav dibin nizam çi dibin bi rastî ev xebata me her wext ez dibêjim yani nûmuneke îspat dike Kurd dikarin bi hev re bixebitin em 34-35 sal e bi hev re kar dikin salê du car dicivin me serê hevdû neşkandiye erê em münaqeşe heş dikin nizam çi dikin lê münaqeşe di çerçeva ew xebata ew bernameya ku me heyî ew ê de devam dike Vece qenaatekî min dijî heye wek şexsî yani sebebê ev qas sal domandina vî xebatê çi ye yani çend sebebî wî hene ez qenaata me yekeve ku em bêjin müesseseyek piştî ye ew îspat dike ku bê müessese tiştek henabe yani em bêjin Enstitûya Parîsê wekî müesseseyek e em bêjin pişt vî xebatê ye ev gelek mühim e a duyan fedakariya kesên ku bejdar dibin fedakariya şexsî ew jî yani em bêjin tehdîla xwe ew nake tehdîl û zarokê xwe re em bêjin bazar û naçar nagere li her salê em bêjin ciyekî de kar dike li her salê em bêjin bazar rojê xwe heta zêdetir jî eger mirov çûn hatira re jî hesê bike yani fedakarî dike ji bo vî xebatê amade dike siyan jî bi rastî piçekî jî ewa reşû heye têda gerek mirov ew ê şexsan yani em bêjin hinek fonksiyonê şexsan inkar neke reşû senekî nerm e Reşo zîlan ne wisa mamoste reşo zîlan Böyle evler bu navi yani dibe sebep ku ev be yani em bêjin em xebat em bêjin
ببرا بودا بك أو حرس خالي هان جلك مهم للقناعات عم تشتهر مهم مؤسسة يعني بمؤسسة نابي يعني والشخصي يعني مرود ماشي نظام شرع تجيكي يعني بجن تكبري ساتكنه ومرود يجانن أودب يعني بجن يعني فداكاري نظام باوري نظام شرع شيء كده تدواسطة يعني وهاي هر شيء دنيا وهابية والحسب يواوي خبط حبان هاكية ساعتا و خوش مامۆستا اون کارێکی پڕ بڕومەت دکن کارێکی پڕ پیرۆز دکن تشتێک و هوونێ ji neviyê xwe re ji ciwanê xwe re ji me re li dû xwe bihêlin ji mal û milk û pere û nizanim çikan gelek gelek birûmettir ev xebatê we ne ev nêçîrvaniya we ye peyvên Kurdî ye mal ew hezar car ava be mamoste niha tu dem bi dem li Bakur jî dijî wek te got li ser hedê li Wanê jî dijî problemên me yên zarabayê kurmancî rewşekî pir xirab e taybetî zazakî pir xirab e lê rewşa zaravayê kurmancî jî xirab e divî warî da pêşniyarê te çi ne yanî dewlet dibe ez nadim ez desthilatdarim û ez heqê we nadim ziman nadim perwerde nadim û nizanim çê em bimirin gel û em çi bikin yanî divir da hostayên wekî te çi pêşniyar dike ji malbatana ji zarokara ji dêw bavan ra Olayı ez tarafa yani rewşa zaman burası pır xeterî kurmacı uzadaki belki haleva jêmecê xirabtir e û zamanek wextê ku ji alî zarokan ve neyxwendin nê axaftin yani qenaata mehkûm birine yani em lê dinêrin zarokê biniya 10 salî da li Bakurê Kurdistanê ez çi bêjim yani ez naxwazim rexemê gelek pesimîst yani wiha em bêjin ew raş bidim lê ez barim belkî sedê not jî min dikare bêje ku zarokê binê 10 salî da ew nakin yani zimanê xwe xeber nadin ev tabii gelek tiştekî giring e çare yani çare hinek caran imkan mekanîzmayê siyasî wextê divan mesela da ew nebin bername wan da ziman tune be qenaata me hal wiha dibe yani hal wiha dibe hinek yani ez naxwazim zêde bikeme navberê meseleyê siyasî lê meseleyê siyasî gelek giringin divan ewan da hinek firsat em bêjin ketine dest em bêjin Erdoğan yan jî AKP hinek gava bêtin me naz nekir yani evi Erdoğan em naz nakir em nizanin ku Erdoğan aşıqê iqtidarê ye çünkü wextê mirov dijminê xwe naz nake mirov em bêjin taktik strateji rehberî jî ew nikare rastdestî bike hinek imkan çêbûn ku mirov dikare kêmasî bê qeyd û şert alîkariya Erdoğan bikiriya bê qeyd û şert tenê yek tişt bixwestiya ziman ve resmi mekteba da dibistana da resmi zimanê perwerdeyê serê te dike me dikare em vê ew bikin yani vê mafê bistînin yani qenaat namin yani yani ha mesela kampanya zamanı ev bu ev hilbijartî yani 20,000 19,000 20,000 ya mal xarabîn û yani em 6 milyon rayî distînin 6 milyon rayî takabili kêmasî 18 milyon insan dike 18 milyon yani ailekî da 3 kes hebe jin wêr yek zarokê wan hebe yani 2 zarok em bêjin takabili 18 milyon insan dike yani divî 18 milyonê da 20 kes wextê 20,000 wextê mirov ew dike bi rastî mirov şerm dike xwezanî ev gelek mühim yani eğer evan bir ciddiyet zaman bizanine bejin ev siyasi de ez bejim ez bavarım tukanıyla gene teşvik vardır le muhafın le gerekem ser bir hal edacı mirov ne be yani mirov pesimist ha bejin tarihlerine nere hatta imkan şey ve hatta hem bir riskeki küçük cihabe gereken bir riske yok yani istifade ya سعد خوش رو هر چی کردی به آخوه یعنی هم بجن مال خدا و دکانداران را نظارم شوفینا را هر کسی را هم بجن چند هزار کس بیاوای وقتی که در کبن در هر بازار هم بجن
1000 keset. Yani مرو ام بیشتر تشکو دلی مرو تو خازی بلکه مرو نکاره و خواست گوارتن چه کرده او دبی yani تاثیر قناعتم دبی yani زمان ev televizyon ev ام بیشتر internet adam çe yani hayat meyteban da dibistana da ne be zamanı pervede resmi براسي أمهر بالخطر قناة خطر الرناب يعني خطر أرسال زمان yani çiçek koyaz karım bir var da yani. Usabe mamosta xuya dike ku heke li Bakurê Kurdistanê meseleya siyasî piçekî dijî li ser ziman raweste mümkün e ku xelas pêşber ku zimanek ya dibe zimanê perwerdeyê ya dibe zimanê ticaretê dikare piçekî li ser piya bimîne zimanê li Kurdistanê zimanê ticaretê ne Kurdiye zimanê perwerdeyê jî nebe tenê di mala xwe de dimînin û ew jî ziman zayıf dike kêm dike û ziman zindiye ku nêb kar anîn dimre. Esas kanaatim mesela ezvani yani zamanı en bizim ticarette mesela ezvani ya bu misal bedim ezanım bu 40 sal beri ha demografik evvani şey farklı bu. Ana vakti ezledilerim ez bir dikkat barakat demi. O çağ sanatkar o dükandar o evet işte kurtune bu pır kim bu yani. Ana mesela tetişivani صديق حاجتين نوت صنعتكار وان بيجن دكاندار لكن حمو أول يعني حمو كردن تو بكي كيجان دكاني كردي باخوي كردي زانن يعني اللي هي كبرو بقارة وان هام بدا يعني تشويق بكي يعني تكارو يعني انساني وصاو جينن يعني استثناء او ناكم على حسب ناكم yani demografik ama başara Ceki ve Diyarbakır daha hiç sabırlı hatta Atatürk Diyarbakır diyarayı belki dükesan ne diku bahara kurdi bahar lepişti kunha emici kundan hatına şu kazan hatına o şey aynı o demografik katiye guardın legere kemeru ve dinamiki o yani behakar behalve vakti ku mürne hakar ne halve yani Türkiye rahat değil var. Televizyon Türkiye, nizam mektep daha Türkiye, nizam kadar rahat değil zani. Tecrübe ben Suudiye mesela malda ne etsin yani. Suud şey tevbet medyayı hegeci. Malda bir Kürdi haberde davul kime gerek yaran bir Suudi cevap verdiler. Lema bir inat var Kürdi haberde. Davul kime nevi nizam hamu abicin ha. Kürdi zanın. Ölürüzce cemru o biken bejin wan dinamikan bixakar mru tkare o yani. Yani guhartına ke em bejin belki mazın o çina bile de despet ke kanal. Mamustacan barsa min ya dawi naha te gelek xabatin sorani latinize kiriye gelek xabatan devi waride زحمتیه نبره کرمانچی و سورانی گلو گلکن ام و سوران یعنی کرمانچی سوران ام دکارن زمان داد دمین پیش تا بکیشن هر جه فهم بکن دوی وارده مرو چقاس دوری هفدیه درباره زمان دا مرو دکاره دوی وارده چه بکه گلو از dizi süsü pesarana evra mecbur yani o kitabın serdiruk yer serdiruk edebiyatı serem bejin مجاردن الرومان وقالك تشدن قناعتها مبخوها هذه فرق نابرة حد واللهجة عندها وقت مرود دهيلا زمان راسيلا لبنره أو يعني فرق أو هنا أو يعني فرق جرين هنا أم بيجي مثلا الطوانية مثلا النرمية تشتي وصهنا اللي براتيكي دا وقت مرود كيا مرود لدنره fark ki mazın nabara sorani kurbancıda turu burası. Yani tecrübe Suud hene tespiki em bejin Suud vakti ku federasyona Komeren Kurdistan'ı hata vakirin salek tespiki vakti tercüman bu kartani varger bu kartani. Em bejin sorani vargera dara kurbancı sorani lepişti rakir nevi. Tüp problem nabara ve da turu yani. Bir hafta geçti ne de problem tane yani.
Ez yek misal kadım jimara xabdım. Şeki gerek mühim ez her vakit her şey diyeyim. Jiraneke me he gelmiyana Kerkuk'e jireke. Ev devuka gelmiyana Kerkuk'e surani daxıve. Xanıma mecli serhadiye. Ev jib serhadi daxıve. Ev kurmancı daxıve. Ev jib em bejim devuka gelmiyana Kerkuk'e daxıve. Ez canan temara me ve ez halakat kim. Ya çan cevap ki ola deve to problem tane am rahat cevap ki zani. Yani evkaz mühime. Eğer pratik eden biri behavra minin biri ev bike kanaatamı ev dibi yani fark ekna vera surani problema her imazın alfabeye kanaatamı. Yani ez evkaz sada bir mesele ramıcılığım ez girişme bir kanaati ku eğer yek yek alfabe bir karbinin emtikarın bir evi rakıcı ortaya yani. Tüp problem emini. Yani kurmanca gündiyek kurmanc تقرر راحت بگوندیه که سورارا او yani hevdu faham biken. Mesela problema alfabet şekli mühime. Diyor ki da şu em dibinin yani vakti em bejin başvuru Kurdistan'ı em bejin sade haftiyada o becevici em bir vakti ku bir hükümet erar rüşle em ku müzakereler falan çekin. Mesela alfabeyi bu hükümeta merkezi hata sor bir her vakit. Yani eşkere gotuna alfabe hünlü karın buharın. Yani evçiye manavi em baş faham yani manavi ve kuvveti alfabe bu karı em bizim vakat handın şeydi. Ben onların o yekitiya kurdan em bizim çar parçada yekiti şeydi ve düzgün ben devam mesela jime zültür faham ki jime şeytir zani. Jiberi eğer ku imkan hebe yek alfabe Ez nabêjim bila alfaba ew bi Arabiyan. Lê qenaeta me ew e ku alfaba Latînî ji hemû alfabeyan ew tir e yani. Rehettir dikare bersivabî pirse bide. û tarîxê de jî hene yani. Li Tirkiye em bêjin alfabe guhertin yek şevê de em bêjin temamê nüfusa Tirkiye bu analfabet. Lê anha em dibînin ku van 6-7 salan de Tirkan yani zamanaki girdi, zamanaki kukaja falan kiri çeker yani. Yani gerek kesenen bizim belki aleydat işte o dağımın de misalek yani yazani. O ameciye var yani. İşte siku ez karbicim eve yani. Yazani. Malatava bi mamoste serçavim ser seremrati spas ku te emneş kandu tevli divana me buy. Gel spas ki ve spas ki serkeptirici bu tat kazım. Evidarım o tüp 5 tabi.